Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te chibai vekule July ni sompanga sang ni som ni panga ania tuntum chu pu Friday vel siama tu ziak kan ngai thahowanga abultan nan abela pat thona tlabe bom tlem kan ngai thadona ni black box anti na chan smartphone le digital camera te kan mel rian ma khan photographic film mangchi camera in thla kan la thin kan thalak omna roll film chu thlak print na siam na dora kan vakenga thlak siam tu chuan eng lu mia lo na ruma chuan roll film chu song bolin kan thlak chu mu thein abi ka siam paper lo chuang kai ta thina roll film ma kan thlak negative pai an song bol na room kha dark room ti ani French engineer Francois hasanot chuan kumsang khazakwa somthum pakot chhovela khan achunga kan soi thlak siam dan khi mangtang kain thlawhna black box aduanga black box a chuan film camera in ahman photographic film roll film tia mizo te pon kan hriat lar kha le sensor rang te a thun zama he film hi thingrem box eng lu thei mia alona light tight box a da ani eng alu lo miau chuan bom chung chu adum emo thim ta veka chu wangin black box antita ani Francois sa call siam kha dark room lian vak lo ang ani pera thlawhna speed thlawhna san zong le thil dang somvel a chin chia ve thei tunlai black box se chu flight recorder ti ani to a black box ti himing hluyangai ani to na chungin an lamang ve fo thawani tunlai black box yan thil pahni ahuama thlawhna hian black box pahni apai kan ti thei bokang flight data recorder FDR le cockpit voice recorder CVR te anni FDR hian thlawhna tlak madar kar som ni panga chung vela thlawhna thlawchak zong te thlawsan zong te engine performance le thil dang chi rang azatel te meu alo ching chia CVR chuan pilot te in biak na te engine ri te crew dang te nena an in biak na te landing gear lord chuak le in thlep lut le ri te le air traffic controller ATC te nena an in biak na te baka thlawhna a ridang hrim alo record veka thlawhna accident madar kar ni vel chunga in biak na le ri zong chu CVR hian a recorda tunlai an thiam na sang to a FDR le CVR te hi a hran ni lovin khol pakhatanga siam te po ani chauta Ahmedabad van doina tok Boeing 7878 Dreamliner hian FDR le CVR in kop mangin aminga enhanced airborne flight recorder EAFR antia Honeywell company siamani he thlawhna hian EAFR pahni aneya pakhat chu thlawhna hnunglam riara omin pakhat jok chu thlawhna hmalama da ani black box hi thlawhna mei tail emo rear lama ta ani tlang puichin a chan chu accident a ompal thut pon thlawhna hnunglam hi a him bik dewa ngai ani wangani thlawhna design a zirin mundanga po anda tho thin bok black box hi zon mu a ol samnan cher thlum rong lar noi ani tlang pui A171 crash preliminary report AI171 crash preliminary report Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB chuan AI171 thlawhna Boeing 7878 Dreamliner tlak chhan an chuina report masaber preliminary report phek som panga acha chu anti chuak ta beng verlai deuh tlem an bi chiang hlekila pakhatna akim lo nie preliminary report chau ania akim tur chu ni ri lo kan soi tum jok chu tarlan om tak an tar lang tel lo ti jok hi ni he report a hian CVR atanga an hriat tar langin pilot pakhat jokin ngatinge fuel control switch off atia pakhat jokin ka off lo ti lai te chau an tar langa tunge zona zot tu ti le tuin nge chang tarlan ani lo mitam takin pilot thita te thiam lo angalan tir tumna ni dewa ngain an lungoi lo hlelom kumsang ni som pakwa Ethiopian Airlines tla an chuina preliminary report khachu phek somthum pathuma chanin pilot te in biak na thui tak tarlan ania a technical lam thil tam tak tarlan ani bok thlawhna dang him jok nan rot na tele thil dang tam tak an tar langa
tun AI 171 preliminary report a hian hetiang hi om ve lo ani AI 171 hi chu a thok chuak kha atlak ngal mai awangin pilot te in biak na thui tak chu a om theilo thil dang tar lan om tak takero an tar lang tlem deuh chu ani pahnih na ELT activate ani lo accident pal thuta thlawhna tlak na an hriat theina na da emergency locator transmitter ELT call kha AI 171 tlak khan a activate lova signal a pe chuak lo a chiang enge preliminary report hian engma a soi lo ani pathumna AI 171 a thlo chuak khan landing gear in thlep lut lova thlawhna engine a chiat thuta thlawhna electric power supply tu tur RAM air turbine RAT kha a in activate tlak bok CCTV atangpon hei hi alangani RAT hi voile khata ron chuk thut chi nilowin thlawhna engine athi atanga chikan tlem tanua ron lor chuak thina nia ma se mak deuh chu kha thlawhna kha a thlok kang chia tia khan RAT kha aron lor chuak tat mai ani he preliminary report ina asoi engine thi hun ai ma hian he thlawhna engine pahni te hi athinia ngai thei ani rualin thlawhna khol na tho kal sual wanga RAT hi ron lor chuak ani zokang em ti po zona om thei ani helai bor hi a chiang ri lo Boeing le Barnett Boeing hian kumsang ni som pakwa a khan an thlawhna siam then khata diklo an muwa an chuya an siam that chung chu kumsang ni som ni pakhata tanga sang ni som ni pani vel khan thlawhna siam an cholsan an siam chun zom le chuan order atam to si an man mo ta hle an man mo na wang hian an siam uluk lo deuh nia ngai thei ani na lai a om nual ani Boeing company a thok to thin mi than khat chuan he company in thlawhna a siam uluk lo zia le apa thawak lo po man mai an hre lo thu te le passenger te ta na him lo thei thu te an soi hloma alang sar ber chu John Barnett kha ani ome John Barnett chu Boeing a kumsom thum pani thokin kumsang ni som pasaria aritaira USA South Carolina state a Boeing thlawhna siam na muna quality control manager ani thin man mo zoka thlawhna siam chuak tura an ho tu te atanga norna na sataka wangin an thlawhna siama chuan pat thatok lo man mai te a om fo thu le thataka dan zom ani lo thu te a muin a supervisor te hna a thlena ma se ngai poibo a hlo lem lo ni turani John Barnett chuan Boeing thlawhna chu a him tok lo thu khovel hriat tira duwa kumsang ni som pakwa khan BBC hna Boeing in thlawhna pat thatok lo substandard part an man thu te a oxygen system chian lo thu te le Boeing in heng te hi thup atum tlat thu te a soi tampia nia mai ani hemi tum hian zona chuan Ahmedabad a van duaina tok Boeing 787-8 Dreamliner chungchang po a soi Boeing 787 Dreamliner hian thilrap thlak tak alaton karing engtika nge ti zokani soi diklo ila ti hi ka tong China ani tin BBC correspondent Theoligit ma asoi ani Federal Aviation Administration FAA a tele Boeing company veka te he company na thok te thil ti dan fel lo chu a report fowa ma se danglam na a thlen ngai te chiam lo kumsang ni som ni palia khan Boeing ne na anin be na case akal lai mekin a in ka plum ta dai ani Boeing in anti hlum ani ring tu po an tam man hle a ma se ama a silaya in kap nge ani ti police line an soi zona chung te ro chuan Boeing in an vau wang le ti buai wanga John Barnett hi ama le ama in ti hluma an ngai nget bura Boeing chunga an lungoi thailo tun kum mar cha khan John Barnett a chung te hian Boeing hi ko ta an khinga ko tin ngai tuin me tha khan he case chin fel ani engtin chi ange an chin fel poisa an pe nge ti ro hriat ani lo tlang kom na thlawhna tlak chhan chuina hi chuan theory rang hi atam thin khopa pilot te ti sual nge thlawhna khol lam him lo fel lo ni ber ti chu khovel hriat chak ani ta final report hi nakum jun ni som pahnia emo a aya ma thelu turani passenger phur thlawhna pilot sangriat don vel in telkhom
Airline Pilot Association ALPA India branch an ho tu pa Captain Sam Thomas chuan thlawhna accident a awma pianga pilot te thiam lo anga soi ani deuh ngal fo chu poia ti thua soya thlawhna tla chuina pilot experience nei thatak tak te chu alo en puitu observer ang tal puwa telve an du thua soi bok khothang media trend khat chuan pilot khan rilru ha na le rilru lam buaina aneya a medical record te po an zir chiang don ni om ten an ziak le to engtin nge mo an lo hriat le bik ni khothang lam media ta chuan American company Boeing hi an thop deuh zok chu kan ring thiam vek mai ome pilot ti sual angalan tir an tumna lek te po ani thei tho eng po ni se national emblem a chuan satia mewa jeti thudik ading changthin ti ziak kal India ram hian he thlawhna tlak chhan dik tak hi chui chuakin zep nei lovin chip chiar takin thudik tak mi puite min hriat tir be sei photila thudik chuan nunna chan ta te chung te ril runal tuk po tlem tal chuan a thoi dam deuh ma na le India le Rafale fighter jet India chuan rum khatnan kum sang ni som paruka khan Rafale fighter jet som thum paruk Indian Air Force te manata na leya Ambala Punjab Air Base ale Hasimara Air Base West Bengal te ta anni Rafale fighter jet hi 4.5 generation angai ani bera tren khat chuan 4.5 plus generation te po antibok tundin huna Indian fighter jet changkang le thaberani Francian ram pariat India Egypt Qatar Indonesia Serbia UAE Croatia le Greece te na Rafale jet hi a hral to tunkum April a hian India chuan a navy te manatan bik Rafale Marine LM somni paruk lei arem tile a heng jinga somni pani hi single seat ni in adang pali te chu twin seat an niang ro kholna awm lo chuan kumsang ni somni pariat atanga sang ni somni pakwa atangin Francian ron deliver tranin kumsang ni somthum le somthum pakhata awain India chuan adong kimang Rafale M te hi Indian aircraft carrier longlian INS Vikrana le INS Vikramaditya ate datum ania Rafale M pakhat man hi India poisa in cheng vai bel chasang ni le zathum chuang lai ani Francian pilot training baka kumsom chung India hi atul dana zerina puidon ani Rafale M hian air to air missile cheni meteor le maika apaya air to surface missile exocet AM39 le scalp te apai bok exocet AM39 hi longka na bi kani bombit nei precision guided bomb hamar le paveway alapai cheu bok paveway hi laser guided bomb mani Rafale M hi longlian aircraft carrier atanga thok chuak the duan ani awangin Rafale jet pa ngai ain adang lam dewa arwang am anget zokin arid zok lek bok tun naya Rafale siam tu Dassault Aviation le India Company Tata Advanced System Limited TASL te chuan thodun na thu thung ziakin TASL hian Hyderabad Rafale fighter jet body fuselage an siam donani French rampona Rafale fuselage siam na masaber le omchun ani don kumsang ni som ni pariat vela an siam chuatan thei be sayani India ral thuam Rafale India ngen na angin anwaya tarlan India kutsuak ral thuam te chu France chuan Rafale India nei sale alei thar Rafale emate paitir RMT ani Astra MK1 hei hi borua ka thok fighter jet missile mo drone mita mu phak lawa thok ka na beyond visual range air to air missile BAV RAM ania kezi za somnga pali vela rit ania metar thum le point ru vela sei ni in kilometer za som vel akap pha a puak thei thil warhead kezi som panga vel apai bok ri aya alet li le point nga vela chakin na thok theya pakhat thi cheng vai bel chesari atanga vai bel chariat man velani France missile Rafale in apai sa meteor missile hi cheng vai bel chesom ni panga man bor vel ni in kilometer za som nga chuang akap pha ani Astra MK1 hi
meteor tluk deuh thaw ni ve tho si man tlawm zawk si ani pia lama ramdang ral thuama in ngat lutuk lo tura India malak na ni in Indian fighter jet dang Tejas Mk1A le Sukhoi 13 Mk aya te pai tir to ania MiG 29K a te po pai tir tumle mek ani Smart Anti-Airfield Weapon SAAW an thak na zona tanga target lama vathok wang thei chi glide bomb ania mun him chin atanga kap chuakin target lama avathok wang mai don ani hei wang hian tha wing angreng pahnih ane thlawhna tum mun bula om radar station bunker le runway te den nan bi ka duan ania kejiza somni panga velarit kilometer za ka pha ani amol mangjong a soi chuan bomemo missile mit nei ani bere metar khatle point riat vela sei ania warhead keji som riat vela paya relate ni le point nga vela chakina thlok thei Rudram 1 anti-radiation missile next generation anti-radiation missile NGARM mantiboka Rudram 1 hi India kutsuak anti-radiation missile masaberani kilometer za tanga za somnga vela ka pha a mel mate inbiak po na te radar tele air defense system te ti chiat na na duanani metar nga le point nga vela sei ni in keji zaruk vela rit ani bok warhead keji somnga panga vela pai kilometer za tanga zan hi somnga vel aka pha INS GPS le passive homing head PHH thiam na manga thuam ni in atum athel mo hle India in Rafale source code adu fighter jet te hi ani nataka chuan computer thok thei an ni bera artificial intelligence AI ne na an han thuam chho nu phei hi chuan an changkang le zual ta hle mai computer thiam na mangin fighter jet omdan tur chu duan sa thlap ania chu a source code chu ani source code chu fighter jet thuak bur ber kan ti theyang Rafale jet bi ka hian a source code hi modular data processing unit MDPU anti India chuan achunga kan soi ral thuam ba ka khian India kutsuak tho utam AESA active electronically scan array radar te sensor tele electronic warfare EW suit te po Rafale man thei adua hemi ti thei tur hian friends ne na voitam tak Rafale source code adil to a ala hlo cham zel ri ani a source code khoi danglam theina emo thiam na full source code access tel lo chuan India hian ama thuin Rafale hi ral thuam te apai tir ngot thei lo ani achunga kan soi ral thuam te pai tir tur po khian French mithiam the South Aviation atangin anron kalang India hena Rafale source code French in apek phallo chan pakhat chu Frenchian India hena Rafale source code tu dua di danglam theina full access apek chuan Rafale leive tu ramdang te hian an dil ve sup an hlawani hei ba ka hian French ho hian an thian tha te po ni se an fighter jet chuan vor source code pek chu a him lo theya an ngai bok operation sindura Rafale ka thla kan em French Air Force ho tu pa ber General Jerome Bilangar chuan operation sindura khan avoi khatnan India Rafale ka thak ani ngai thu a soitlat mai Parisa briefing anei na Jerome hian India chuan Mirage 2000 Sukhoi Su-13 MKI le Rafale te achan ngai thu intelligence strang riat ani thu soi French media te ma hei hi Rafale ka thak ani trum khatna ani thu te asoi boka India ero chuan General Bilagra thu soi chhan na emo soi fia na emo engma ala nei lo thungani Rafale siam tu the South Aviation ho tu pa Eric Trippier po ron tong chuak ve in Pakistan ka thak ni lovin metar sing khat le sang ni ve laia sanga a tho khan Rafale high altitude system ta chu afela chu wang jok chu ani thuwaron soi ve Pakistan ho phei chuan Rafale pathum Sukhoi 13 MKI pakhat le MiG 29 pakhat kap thla angin anin soyani kha tun mai India sipai ho tu rang te thu soya tang point India hian operation sindura khan fighter jet a hlo ngei ni in arin theya azat fak le
engjet ber nge ti ero chiang takin hriat a har viau mai Israel khuan indowa wanga anramin ator na rang tele Israel che dan dik tak report khu arem ti vak lova media lam mi te akwa khir hle hetiang deuh hian India pon thu dik tak hi apuang du bik lo ni in nalang chan rang ero a om ti kan ra thiam tho ome ram dang ten hlau thong deuh Rafale fighter jet leive tumram pariat te po Indian Rafale jet ka thak ani thu France Air Force how to pain asoi tamai hian abara khain ati hlau thong lom viawa Rafale leive dang Qatar Egypt UAE le Indonesia te chuan BVR missile anti-nan Chinese PL-15 missile laka ahim theinan Rafale jet chu ti changkan bel cha turin the South Aviation hi an Norway hal bokani China la chuan Rafale fighter jet the South Aviation in ahal tlem theinan emo ahal theilo nan ranga Chinese embassy te mang tangkain ma alati French intelligence ten an reporta Indonesia in Rafale jet label atum na po China chuan leilo turin alo thlem ni in Associated Press chuan a report ani Operation Sindur lai khan Pakistan in Rafale aka thak na missile nia ansoi China siam PL-15E ke themle puak chia lova athar ang deuh tho a leya tlate an charnual ani kha US Japan South Korea New Zealand Canada Taiwan le France te chuan zirchian chakin India an dorani India le Japan chu thok dunin PL-15E missile hi an zirchiang meka hei ba ka hian India chuan PL-15E la puak lo chu a thian tharam pakhat hna zirchian ata na pe a khoiram nge tarlan ani lo thung PL-15E zirchian du turam zinga khian France ki India thian thaber chu ani mai mela Francian PL-15E technology hi zirchiang in achunga kan soiram pali tenor na ang khian he missile le aya changkang laka him theitur Rafale jet changkang jok anon siam chuak emo tuna Rafale jet hi an upgrade angem ti chu zo na om thei ani hunin hrilte se tunlai khovel indona chu boruaka ani deuh zel to ti kan thaveka tundin huna Asia Pacific borvel hi khovela fighter jet market thanchak berna ani mekani hei hian tunlai indona boruaka rorel apoimo zia atilang kan ti thei ome